Aba Koshia Greater Accra MMDCs Mokasa Edia Fa Hawa eno ewa originals. And someone no Pina ne kama yase wonkonwa ebeso mo say ewia pam to be kase wo die ohane nsia e chiripo enkran kasa fidie som. Ne yaka mo say Fail Group Band eton safre mo. Ne yaka sa Fail Group Band na mdwumade amudie no ene say ebia wo ye wedding eye na wo ye abadinto anase ne ebia wotu baby din ana birthday parties wudi wa wodam graduation bi na wo ye nsore dwumade ahodo bia mba hia mfidie wase ne sere mo adam momfa ne nyina nkwada na ye Fail Group Band ne enso mo sompa yedwumade ye die no se hote papa ni bia nteso to nsafre ne yemeso pam na ye wa quality sound ye sanso wa professional instrumentalist ene ye wa quality instrument mesere wa da frɛ yen na beso mu ye pam upe ye chi akwanyam ye watema committee 22 Paurozo inside ene ye wo ya homa trofo na 0242 965 391 0242 965 391 and 0541 149 741. Make am follow ban super ediaman super pa Adjoa man so obi ato aguso a wo tobi senhye mudie bi na wo ye yesi weekend mudie ne adwumadi ahodoa na anachese betimi akoso eno ntinu wo pensioni bi ato a wo betimi afrem penifo 0549 889685 and 0549436616. Okodan so man ne important man Madam Abanyamiche ye so distributor our adjacent Lumba Sport Apietus Lane. Friend was 0557349401. Mama Vego of Anchor Sport Elmo adjacent Onyasa Washing Bay. Friend was 0500680783. Bra Kwame Wadakuma Circle Station by Adam Choba. Friend was 0244094793. Madam Edith Kusi Wodowenyo Opsi Central University. Friend was 0246601004. Nana Sacha Opokwasi Odumaso was satisfied water depot. No Eben Government School friend was 0592317481. Auntie Emilia Watema Community Force Secondary Joint. Friend was 0540423201. Madam Patience or Ashaiman or Agege in the next. Friend was 0543499035. Peggy Mami Business Center Ashaiman. Call Junction near Ben Police Barracks. No friend was 0243330836. Na ye kamo say Yankopon eye adoma kwesi de ebei eno beye dwonbo so de toso de nu baako e wo mfempemienu ne aduonu ensiemu no memu beye de papa efri say mema nyina edida ponda e beka ne se Father's Day ni senti me ka se DLFM kofale bai wo modern ani krumpap and efinsi green world akabom e de special house screening e de brade hia mu nyina betumi akopie mu e wo krumpap e wo Father's Day nase na nyina ne say be ma de so apom de konkan a ana otumi nya hoden ehwefie no mo abusua da papa temesere wo krumpap nyame ya atoma on the 21st June 2026 krumpap tema community 9 dwumadi na no pa na otwepapa ne atena sen na dwumadi ebedie no ye betuma ahwehwe oni paduam u prostate kwasen wo de boani ana ze ekire den wo mpam agro nkwankan beboa sanso na bia wo no wotumi bo mmɔden na oba tumi da na nso nkwan ho ma no enso aba kyese wontumi ne oba emfafuru wontumi nyinsen oba we liver wo bla bo ne motisen wo kidney ene wakoma ebehwehwem nyina de mamo kama sabaya oha bi ha mo no mema bibia konkan to de mema mo ba ebedi mo Father's Day no mo nyina mo nkokrum pap mokwa ebehwe mo frika premponya de mbetua bi mo mfrem penifo amatrufo na mo no mo ending komonyi mo nkyere mo nyina 0545 813 810 0545 813 810 and 0507 483 606 0507 483 606. When you question as yantrance, near we are planted to back as your bono, MS Mom. I can come for Beno Yasin Kumiano, a dear major so your wafer, or say a dear your dewan at Nhyiraba Kwadwo Sammy B. Mounted and a bunch of banana, or Tafri Jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Ya die when your bar, ya de Casiabono, each mankasa ebesomo. The Yale News. Yamamo akwaba afi tumilika ne hia yen e wo Facebook and afi YouTube na yemfa kasebo no enchiri mu ankasa ensam awra ho sama efri o my Ghana
ya tefido mantemo eba echirima mame baako wahwere ne nkwa afoforo basa omo ye emerema omo so prepare omo pre na no de nye pa ewo trailer track bia no kwenye nkwanhia ewo Kalimenga ewo North East mantem nim ewo tefido mantem na enkani chirim se nkwanhia na siye ewo ndra da na ye wada na ye homo boso na toso du nwotwe ewo mfempim no ina do nsia mu a emra na ka no efritakrade Burkina Faso takrade Burkina Faso kwantempon so na nama chese ne oso taso totototo ye da mu bi na edeko ena kwenye nkwanhia na nyina kyerem sei efri ne kwanso no akobo bonua bebre mazaka na tetekura na nkrata odumija adwumayeku bekyere Ghana National Fire Service de ba bonten ne kyerem sei wanom enya nkra sei nkwanhia bi asi ewo endra da no pa beye nonkron abapa ho sema aduanan enwotwe mekyere 948 na mo ten sei nkwanhia bi asi mode madwumija adwumaye nkra beta wanom Upper East Region wanom headquarters and if so substations ko badwumaden kwhwe toto ne manyina na odumja adwumaye kurom na ntakyerem sei omokopie ho no mampa ne ampa enipa mu pode ba 94 ena wonom na ese omo prepra makai chese omo akamu mutumi mpie kura omo moden eyi wonom a oba ba akwa tomu ye ho no ma na wafiri mu omo de no ama posifo afoforo pode basa a omo ye melema 3 omo susu pra mo pra no de ye pandemic so makwada eye Upper East Regional Hospital Dr. Fujina wonom so epre wonom enkwa no dumja adwumaye ko no echirem sei eye wonom fire officer eye one bright eye Etimbiak edianimum emodimja adwumaye ko no emrante pore bas eye nsia eka ho ko bo adwumade ahweye ebi kura free bogatanga eye mensenim wonom commander DO2 Callistos eye nibu edimudnu edianimu bomade akohwe meja no ombomade atumi ekotwe nipa o maprepre wakade wonyina efiri wonom amekase omo wire sabia Dr. Fo ejina wonom eso nenhwema omode batudwa kyerem sei emra na ka no efiri takrade Burkina Faso kwantempon so eba no wamo kyerem sei emra aka akra waduru eye Kalimenga no ena mo hu sei tricycle bi edimirika eba na sei wakofa trailer na kwan na trailer na ye na adwen sei nka wotoche ana fofia ntoche na wadwaraba mu a efi ni kwan so akohia kwanhia mekasei nipa ba kon ye oba na wote front wafiri mu hyenkani enipa banu omoka na omoye merman so de mu nyina prepare mekasei wonom daara sabia Dr. Fo ejina wonom so na Upper East Regional PLO ono kwase na ebo gatanga eye municipal commander edema odwumja adwumaye ku no DO2 Callistos Nibuno ejemre ni ye die kasebo etwetwen komo. So it was around 9:40 the call came in informing us of the accident and the fact that there was a need for a rescue. So we immediately dispatched the rescue team. Okay, when we got there, three people were trapped. One had fallen off through the windscreen and she was there. There were actually 4 occupants. That is 3 male, 1 female. That is the driver's mate, another man, and then the ladies. And the lady passed on the spot after the accident. But then the crew had to, as it were, do some cutting to who were taken to the Bogatanga Regional Hospital. So currently they are undergoing treatment. We haven't had any unfortunate situation of the remaining survivors, but so far that is what we can say. They were actually still investigating it. There are 2 information we have. One is that he was trying to save a tricycle rider. The other 2 is that he exploded, he busted a tire, front tire, and lost control. But fortunately the driver survived, and we are hoping that in the coming days he will be able to talk to us. Then we can get from his side what actually would have caused the accident. But for now, this is what we are taking on ground. The road network is also not too good, and from where he was coming from, there's a steep slope.
a very steep slope, and so if you lose control around there, there's nothing you can do but to run into some form of a crash, if not run into another vehicle. So we are still looking at it in a way, but the head of the trailer is completely mangled. You can't do anything about it. But the trailer was carrying floor tiles, and about 80 to 90% or even more of those tiles are also destroyed. So for now, these are the skeletal information we have, and so unless we also be able to speak to the driver since he's still alive, and we can come out with a report as to the cause of the accident and whatever report that will be needed there. Any AOTA on no Upper East Regional PRO, on the Ukrainians no Boga Municipal Commander at the Magana National Fire Service, DO2 Callistos Nibunu and Awate Ninken. Yantwa kasebone so na gas tanker adane abutu ewo kwan no ebentema technical institute eye fiada no pe ya omobobo so mini deto so eye dunkunu won fimpi menu ne aduonu sia yimu a omo chirema ya dia driver yi eye na adwense nka odoje portu a no eko motorway runabout ne so ne se eye tanker yi edane ebutu ye na emergency responders omo free Ghana National Fire Service ene eye police motor traffic and transport department akobia on men de fiti anopa beye eye donkro abapon simano aduonum eye mienu ne de na chese 152 am ya de omawo hono ma ahwe se bibia betimi akoso yenom de shepa etimi ede agu akwan mu na eye track unity eye registration number na wo so eye 4615 -T1-03 a metimi atiniti no every tanker ne so as say de ade a wo police station mo hese bibia betimi akoso na mpanifo akasa echema anya ade a gas no etimi leaking enu nti na yetemfo mo ho ane adwumefo ho no emomode anhwe ne ye sane ebe ya obia enkasa wo kobe ho na eno so ede asefoforo etimi aba na ye dum jako ne so ewo hono ma mobomodian so ehwe setanka no betimi ama bibia jo se bi kra eja ne percento ma onsuo wo hono ma mobomodian ehwe setanka ne betimi ajo twen sebog eye road frenico eye BRV fo betimi aba no ma be transfer gas no ede every eye tanka nim na esa aya kwanhye eshi wo esi wo hono mninti no ade a traffic de bi esi wo ho papa ne okokwantempo ne so a ene kan de timi gina hono be don hwere sign akwanhye a esi ewo honom na ye emergency responders bomodin ahese ye traffic management measures ahodo no ebetimi akoso se ne be yomo so mo fa kwan ne so no omo betimi akomu nnwuma so ahodo na nya de obia epra ewa akwanhye anim enu nti no mo bom homodin se ye BRV fo betimi adu ho ntem na gas no matwen e de free tank nim Yantwa kasebone so na ye mawure wo mai Ghana ya sante mantem nim na me kai sei sebe ye beboa na ya boa nipa wo muhia moa wo manyim ni senti Willing Way Recovery and Rehabilitation Center oma aka omontoma e de abo Modesta Impact Initiative ano a ora omoden akonsrahwe emi ahodo bi e ho ne beka ne se gato ewo asante mantem kumase bo moden eboa sebe ya Ghana de hia wonom eja omabusua to honom omo abomoden ato omo ho pa hwi ehye se gatom twetwetwe numone wisie taa na ade no wo metimi aboa wonom na na muntu a empenifo to ni nyansa mo pese mo model no mo eto nsa didi na ade hye mo gato nso o mutumi fili fam so mo so mo ye nipa na mo tete wo mo kyekere wonom hyehyɛ bɔne na muntu bɔne a wo mutuei no susanso bɔne ada ache wo manya ya ede bebre wonom ene wo kyenso ko yamba fa so a enu bɔne a wonom ano obi koblane na no ho nyina yetum sekwisie wo metuma hwe wo ho ede afre ho se be ya yakopɔ ya adoma ye nyina ne mu sei wiase nyina International Day Against Drug Abuse and illicit air trafficking no ebetodwa ewo aye homa wo so na taso aduonu nsia ewo mfempem mienu na aduonu nsia mu ne senti omutu sa ne moya praprakra mu atwe mofra hoto a wonom wo gato sum atete wonom kwan pa ombefa so a sate bia bona makomu no wonom betimi efre hom na na mutu ampenifutu ye no ena nya simkuma nipa bebodo ba de se wo ha a omu nyina kofa wonom efri gato sa hodo wa santimantem kumase omukofa binim efri eye Crofrom Colombia Crofrom Colombia ana afinso amakom nipa pina chesanya simkuma omba omden a ede emo kama papa bia omo no ne kama a drink kan wona ma adihye etum didi ye hu say yes ene yenso yedi papa yedi beta na gato omukoye no omukoye anya simkuma chesane
enipa pi ye mabwa pese ho no ma empenefo fi kama maden kwa kyekere wo no ma kyese de empenefo akoye no ebi free Ghana Health Service metira so ahwe omanga ne yapomuden emum and afin so mental health eye authority igato preachers pi evangelist usuro nyame and afin so eye gunshot empenefo pi na kwata kyere adwumade ekonkan pam namna mamade ane ade shedin kita ho na wamoje mre ene di yakasa botwe nkomo na chief executive officer Edema Modesta Impact Initiative. Dr. Modesta eye abem ade ade sade ato Ghana de hia. Wonom enum nubone ne se omunyai. Omunyai kura ne mo no mapomuden enkonkan. Ye ma me akirem sem. Oma ye kra do moden a ma de hia entetea kama titru fasa no dwuma se be ya tebie bone etesa no. Wo metwa mo de afunu na bona Ghana de hia nso mo gato mu no. Mbebe fi no pa dwuma pa bi etumi aye. Drug addiction month. And you want to say yenuanom yo mu da ghetto yi enso kan ensina e wo say ye ba hanom ni no be che asamba ko mi bi efa drug addiction na omo hu say e ya tebie bi omo wo mu a omo betimi afiri mu e ye pepe no e na wo say wuya ensia no pe ye ba hanom a e ye che na wo say no ye ba say no mu ba be che some one or two things be about drugs na ye ni omo hu say e ye tebie bi aso person mo free mu a omo betimi afiri me hu ne say aban no woyire no ho in fact woye ne ma bebre e de ma teman mu fo no woye ne ma bebre ma me ne omienu woye ne ma bebre enso ma baby yenua no mo ghetto yi sei na me hu ne say aban kwanti enti na wo say individuals so ye hwe kwan e be fa so a ye betimi abam e de aboa aban no again say e kwan bebre na aban fa so e de boa wo mu no me hu ne say senka ye game abai ma education no e cost through bebre I mean when say de na eba ye ebusiafo bebre na be ka kire yen say omunya nkoma den mbe free mu enti Mr. Ban say de wo ye no ye ni so ha na mum so study bi ka ho a eti say mema na do so wa ha even though na ma wo but me hu ni say mema adwuma ti say carpentry ti say masonry ti say dressmaking so na ma ni nyina no o ma yo pepa say o mo percent ka o mo etimi yetimi expose o mo to those you know ti aban betimi asom e was afan no so aga beboa again rehab ti say rehabilitation o bo ho no mo a edin so be free mu but wo be pa no say enka obekọ ba bia ye be kra no yie se de be ya enka obetimi afri mu enti se abai betimi abo wata kwan no so because rehab no in fact modern en ya rehab no modern pa abai betimi abam na waboa ka o mani baji pa eni ya wuti ye no ono ana waye chief executive officer Edema Modesta Impact Initiative ni din edi Dr. Modesta Abem ena wote nenkan na enwachi ana kofal by Mr. Chief Executive Officer Edema Willing Way Recovery and Rehabilitation Center Mrs. Lydia Abna Menu Atofo echirem say edino omanyim eduba bipa na ohwe Ghana de hia wodom wo gato na kwabrani hu o mai sese mu nka nipa ho na atete no mo nsa wo mo so sa skimata nsensem pina hade ha twen o kirema sese yi obesere sa ne mabone ahodo ekwaso bebre na no ebla so say o manyina betuma krado na yatumi yako na ya ne emebuna mo wo mmea ahodo ansem fata no ye beyi wodom abafie kama na o mo so hu sabe o mo so eye nipa na sabi o mo fira busuam o no makotena ba bia efe ne se gato no inti ambassador papa yantwe ho efenfon me emfa ensenche kire mo so na de betuma ye no yenye emfanyi wodom emfanfiri se gato so honom ye ma me Mrs. Lydia abana menu adofo ekire mi say eye nubone anipa nom no yade akoye how pa kese de manipa ne pia obehia se Ghana fo nyina beta kire nyina yako efise ba akofo ka so betumi akwa na oboa aban mrem ne ye nyina ye nta kire se be ye nipa mo nam sate bi be betumi aboa wo no mo so atumi Africa to so honom abafie ne ye nyina abe nipa ba akwa Mrs. Lydia abana menu adofo with the Willing Way Recovery and Rehabilitation Center ano as a CEO na Messiah Addiction Counselor na ene media ikodi and say month of June a drug abuse awareness month na me aduma 26th of June a international day for drug abuse and illicit trafficking until June bia so esan say ye ne ye brothers mu etiha
no dwumadi pɔte a ɛyɛ ne sɛ take care of people who abuses drugs nti yɛde asi ho so sɛ month of June biara no ɛbɛte asi abɔnten so aye education raise awareness abo enuboni hu dewuro akyerɛ amansan no mu hu susan so a enuboni de ba no mu hu de okutu so a de ye until this month no ya programs bebre kumase na Koforidua still ampo no and say me money be call one of the schools Koforidua na me admo ebekwa to 26 na e choose say ebekọ from Colombia and amokom any omakoto nsandidi. The reason being that you say enuamu a omunum boni omakageto no emu bebre your misconceptions about them if you feel so much down we are conform saying but a drug no omunum no enti na ma endi hono omo yare dey sick if you say you call Colombia no na yare hosem nipa no hwe bibia created image of God na bibia omuda na ball and so side who say senkaye kanu boni hu asema enkaye e say national assignment national asset so yeah dey bia everybody should pay attention to because ayare ho sempa so bia anyim 9 months no wawo ahwe ne ba wie na otumi akowie sa pempen so nti ye ko esi ye ko kire odo a kire omo ni a kire omo say there is hope ya kire wodo mo say ne da so ho ema obia daddy Lumba nyom eni a wote ye one na ye chief executive officer Edema Willing Way Recovery and Rehabilitation Center Mrs. Lydia Abena Menu Atofum na ne kwakra mu na ghetto president a wono no wo eye from Colombia o kire madodo abono mane se presdo ene de yakasa bodi nkomo akire mi se in fact ono wanka sempo ode kokobo ka se pa de mebunu ne se sa nubane no mo munya ye o hwe ha adwen se wudi aguraba bo nyina beto ape enti osere wodo mada wo munya akram no kire ma se no ono wanka se tu na mompese opese obo a chesemfie pini ni watu hu na mo watu a cheso no watu hu se yes sa gato abrabo no amwana ba kumpo wasa ne mre mfie pini ni senti aha no obode wuro se Ghana ni bia sabe wodi nubone aye watu ane ni jai efri se Susan's boni e wo ho na dachi wanya ya ebetumi asai wabrabo nyina en ko de bia me ta kan de bia en fa hu se bia mo sa ti bia o mi ame hu se emwa abrabo kan bisa kan shop ko be kan shop mi ta mo be ba yo ko bia o be ba o be ko bia mi na mi san se me le exclusive mo bia hu se en mo ni se bia o bo su ko se bia ka o be so ye o ti fo so ye mo bia fana se mo de emma because no papa bia ni kame because me come so much rewa before so many years but there is some tool because sometimes I must me to buy am free through ways and means some dubious ways catastrophic ways and you see sometimes do it in a way that it shouldn't be done but still that's it. Because if you refuse to do it, you will end up with having nothing. And if you are having nothing, you can't survive the thing that you are about to do. That's why. Any uti ono ne ye ghetto president Edema from Colombia. Ne den ede presido. Ena wote ninken. Yantua kasiyabone so na etiwa east mashebedwani eya abina osei asare edensem ede ato abayanim se eya Ghana Education Trust Fund omutwa netia efrene Seget Fund no eno no sese omudi efidi eya school mo from senior high school ne ha adwinye baba person sembua amadisua ho sensam no entimi enkosoye no de nsemi ede tuja ewo mrashebedwamo ewa abre ye Minister of Education ekasa ye echemu senka Get Fund no emu 42% de ade asese no omode ahye school feeding nim ade ama senior high school for we ana okasa ana ochiremu se enya ade ebetimi aboa esan se ohwa eye education sector na ma eye niam bebre na ewo mu a ewo so omotimi eso anu na emom so omode Get Fund sika no efidi eye school mo fra ne de enya ade ebetimi aboa esan se ohwa se na Get Fund no mandate se na esifate na chese hu hia say no mudi be fidi eye school mo fan school eye school buildings bebre na project ahodro mo ye aboa say disuan se betimi akoso ye
ana chese esi ho no ma nya ade o matimi ayewie na emo me wo so mo de get fan ni sika no etimi hwese project ahodo no matimi ayewie no ana mo de akoshe eye school feeding program no chema emboa nti abai emomodia enye bibi emfa ho no sanso ekasa ye esre eye majority leader chi ene eye finance minister chema eye 2027 budget statement no omomodia he so omo betimi aye bibi afa ho 42% of get funds allocation is spent on school feeding at the senior level. Mr. Speaker, that is good because the students also have to be fed as they go to school. But Mr. Speaker, that is not the core mandate of Get Fund. Get Fund's core mandate is to help in the infrastructure of the schools. I had the opportunity to visit the regions and also to engage the pre-tertiary schools. Mr. Speaker, as we speak now, there's an outstanding infrastructure, uncompleted infrastructure to the tune of between 8 to 10 billion. And so that if you take 42% of the allocation for this, which is not their core mandate, you ask yourself, how much do you give to them to complete the uncompleted infrastructure? We can use other sources of revenue to fund this equally good program, but not the monies that should go to Get Fund for infrastructure. So we will plead with the majority leader and the finance minister that as he brings not the mid-year but the 2027 budget in November, they should look at this and make sure they give Get Fund enough allocation. One, to address the existing uncompleted infrastructure, as well as give the Ministry of Education enough funding to enable them do what is expected of them. Uti ye am Rashebe Jenny Edema a Tiwa East a Abna Osei Asari. Yan tuaka se won so na yemfe ni fenchire o my Ghana ya santemantemu na make se obogura mu awa santemantemu mu a enya se mukuma kram ebe yemfie pi ni bosum bebrentemu ni ana contractor no na wo ye Yesewa hospital kwantempo no awa santemantemu no wejai sate wo kokra maje se kwan na tete ya pansam je se de awie se makune du no amare hwe mpotem no maso ya shi brutam tese nsuo to se kura de ya obi nkwa no obi abawo ama ho kyena ya kese pam na kwansima ba de se ne 2 kilometers po 2 po kwansima ba ya mienu pe eno ne ya kwantempo no ene da Yesewia kwan mu ho no ma de kwabia ya wanum esayara sabia kese akoye ensempi ya kese aban we bobeto aso mentu aso obeto aso sa na mu kyerem so woni da so se ne sese no contractor fofura kokwan no so a wa hye se ye adwuma na comment o mo nisum se de contractor na hye se o ye adwuma yi de o se de tie bia no o hye yare sabia na mpenifo asia hamji chembe ye de okram onto o nisum se contractor ni wie kwan na pe hospital no Ghana man peninya papa dwa no dra mani mahama bomodin akoto so no wa bie se be ya de hye mo Yesewa nso o mapon de ho sensem ebetimi akọ enkanem na Ghana fo be kaya emra asantemai kan se bomodin atonsa edefra Ashanti Regional Minister Onimnyamfo Dr. Frank Amakwahene wodwon boss me toso du ba kono ohwemo bo se Ghana man penin egututu ne ma hwese sewia yare sabia no betuma kusi aboa ma Ghana de hye mo asantemantemu o mapom den etimi ekonkanem na mra de ye kasebo ene ade hye mo Yesewa twetwen kono mo kirem se ye ni age pam sede ekwan ya ye pam finhia pintemu ni sede ekwan na tete aye kontebe no enem penifo ahya se ye de o mbesre contractor no hwene wanyai kwan no anto honom sede ya kane contractor ne ye no dabi na hyenkafo ne kirem se onum hu amane bruta chese nu na he na omoka na sei ka na wono bo entom besra ban omane muhommode hwe hu ni se contractor ba kwan so betuma wie kwan na boa na omakwa na ebade on sense me konkan ede ema wonom omo kirem se omo sra ban ayarasabia no sede sese yo mo yi kwan de omane hommode so betuma besi awie na de hye mo Yesewa nso sabe o masa fate se du ba bia apomuden sensem enkoye kura ekwan ne de amoya man na ye de pa eni agi first of all ebeda mampani mahama de na sipa se wasan ne ni akira amoya kwan na man na hospital na mo be ye no so no amaye ni agi pa onye man ma hospital no so mutimi mie ma amanfo hontom ekwan de ye bre me kai kura me de adwuma no ame ma ka na se ase nyina se na eduru amoya kwanti amama ni agi pa ni se hospital no so mu bia kro no betumpu be ye kama
nti edanyam adwuma so bɛkɔ so kama na mampani mahama so aseɛ first one no mo di kan ba so no amomaden bɔ ne adwuma mo bɛyɛ no ɛne we ne yɛ different tie no sha to ma dwufu nyinaa machines ne so yɛ dɛ adɔso so ɛna sɛ on person bi hospital ni ntina ma yɛ dɛ ama ba so nti mo gidi pa sɛ on bɛwi ansa no ma yɛ dɛ ama kɔ yɛ hwɛ kwan ya atete ya sawia ɛne ne mpɔtam mu nyinaa se enipa nam kwan we so dɔso pa yi ba kwan omugya to hɔ no ɛde problem bibiri ba yɛ hwɛ kwan sɛ si ase nsu tɔkora ɛne ntimi nkɔkora du ba bia sɛ yɛtwɛn ya akɔpem sɛ bɛ dry kakra nsa na etimi afam sɛ nyame adom na aba we aka na koma sɛ ɔba bɛ hospital no ayɛ kwan na man dia yɛde aseda kɛse ɛne ma aban no ɛkwan ɔmo ya ma yɛ contractor bɛ bɔ yɛ sɛ ɔbɛhwɛ no ayɛ kwan na ma yɛ ɛfisɛ ɛkwan nti yɛ brɛ edu anim na kɔ high school kwan na ɔba unya ka ɛkwan nti obi ti school mu watɔ ka ɛso ɔsɛ driver ne mfa ka ne nya adwuma ɔkwan no so ɛkwan nti o sɛ ɛkwan ne ya watɔ ka ade no bɛka sɛ driver ne mfa ka ne nya adwuma ɔkwan no so sɛ ɛkwan nti yɛ brɛ ti contractor na ba yɛ sɛ mo mpanimfoɔ yɛ sɛ mo hwɛ mo nya kwan na ma yɛ ma yɛ bless nyina so bɛte ɛbɛsɛ ɛkwan so bɛtu mpɔn ɛbɛsɛ yɛ aka akyi nneɛma bi wɔ ɛbɛsɛ ɛbɛkwan ntumi mma DLFM 106.9 ai na mabi wo ya pese background nanso akwambone nti no entimi emma wei eyo man Ghana de hya wodom wasewia awasantema ntemo na wote wonom akwesemu yenyina wei so na kase bo no yemu ne kom se pon ne yankenka madwenkyere mfansomo ewo Facebook no eso am ofa sister boy de aba no wo so hwe live edifra hafumem airport na dear news papa odencha kase koma message ejena apia kubi chief executive officer ejima Julandi furniture Bozio NFE my big boss Mr. Delic sunku edemaye Olam biscuit factory mate me wafa sister boy me chia opam na Kofi Parliament dia bana was say Nyankopon nhira oman Ghana pa na I am opening my machine inside devadia me wafa si pa Jagbaya yes we biem kese on ende kase ku hampwe ana we no yemfante Kofi Parliament e tron fante na twoni gabaya no yemfante kasa na mate bagaya o se jabaya e a tron fante ni na mikro mi mfante yo Regina Buadi di aba na wo so ma ya ho wo fa Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa mo ye adwumaden so man so papa ya mi nkyira mo pa na wo here live edi free achim water market ona kase boni ona popa na mo fa big di aba na wo so ma ya ha no wo hwe live edi free Michelle Camp oda ya se na adwumaden ayebo esom o my Ghana na kase boni ya dia si na se ya be ko no DJ Zigby edi aba so wa woda bi wo ha no na woda no minim se amehwe awoda na yemienu ana se eye 2 on odi 2 mate enti awoda azigidi aba no first one ni Ose yakodi ama eye Damin Sugar Davis. Damin Sugar Davis. Kofolodua Secondary Technical. Eho eno butu mi wafase. Ene ye ne birthday. Enti happy birthday to you. Me wafase ya udin ede Damin Sugar Davis. You are inside Kofolodua Secondary Technical. Ba wodan wanya no so nkokura kwatente no nyini kire ne yesre de ama wo yedie ne kwatente yakopom me wadwene mu na wo hu na de na dachi bia ye pan kanifo na nimdifo wo Ghana waka ho it happy birthday to you once again me wofa ase awudin ede eye Damin Sugar Davis wo wakofurudua Secondary Technical yamisha na woda no onye no so nkokura last one ne kwade ama odogu tufo tema community 4 L Road ehwa na abutuo na wayefri Emilia efua me wofa se Emilia efua eye Peterson tema ho na abutuo enti ochire ma in fact nya woda ketwa kra na de nyina yakase obi odogu ayese ne dofo pa odogu tufo champion today happen to be your birthday ya menhye na woda no onya ne soronko ekwatenten onye kire mu ode ene yakopon emfa enum so happy birthday once again to odogu tufo ya menhye opinu awoda no onye ne sonko watema community 4 L Road ehwa na abutom wey every mo fa se Emilia efua
Peterson was saying for that's cool, no. You have one so whatever. In the end, day. And from DJ Ziggy any pian so Ediba, Cassiabonia, the Semusam for your mace, maybe and Junasemo, Eddie Emma Yang. Me wafa say DJ Ziggy any market say a joint operation the could mo our Facebook and if you Macasiabono when you be HAM. DJ Ziggy Cray Chinchim Casa friend from Madisumia. I can come for your menu 2 penny a buy. A dear major so you for say the other one at Nhyiraba Kwadwo Sammy be mounted in the bunch of banana or Tafri Jamene. Adjoa Agyei Sikapa. Yes, that's why. Nana Adjoa Siki and na pan for betenase. Ene eye Friday. Ti dwuma de ne fa ne sen kaitum. Wodi hye bia wu a mesrew. Eye ni de ye be ya ma. Why? Ye be bonyom na fifie ha no mo. Aduane ne munni na esu no sumu nya ye mayen. Ye wo fa se kwa me yefum ne na Adjoa be su ama mo. Ye ma munyina moniti a ade hye. Minia femme waso ene wo mre kakra na menka DLFM Plaza Hotels 171 Trail se wo pe baby meetings and conferences are anyhow because DLFM Plaza